Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki noilam jong ka United Democratic Party haka khada trik urumpang arja pesan kila hiar syakisnong bhoirambang ban pan jingkirsian ya ka kertong jong ka party ka napi shisha marwen ka ba aireng ya ka election sya ka Khasi Hills Autonomous District Council na Umroi constituency. Hakini jingelang lai don lang working president ka UDP wa polling do u joint secretary u ba Tirot Singh Suchang bat kiwi kinongilam jong ka party. Jinsen Chan jong ka isi apo ka jingelam ningkong jong ba table dekhar panghari kita jong ba Titos Tawel Khan hakaba mangaru alai dan benda kum uiyam ubapet ya shibul kli tenat rekam apo ka district council mereka ka ningkong shaba pintim iai inapi bat balai ilajit an tenrong hai ya kene ka lekor pun ikutong jogi ka UDP kene de kesama kaba latre shithamba nang benda ka United Democratic Party nang benda ka jing wan pai jonga kumu MLA saka assembly na West Geelong constituency ban peringkat nilai trailang iladon panyarap yang district council ila yarap dengan hak office mereka mahaying ila yarap ku hak balum balang ikisamla kiba iong kay youth wing jong kay UDP na marngi i yang ada kejing tibet kejong i ke leadership skill kejong i kejingla jong i slow kalapoi ka benda ba insay shushu kinong ilam namar ketir ki koong kinong ilam kibatubit kidai kita iba penghambur mansay shushu ya kinong ilam don iseng kiba PUE dalam di ba kacing trekam kalombet karai jong uwei ubreu apa uwei ubreu ong le konta kadai ko hukum pengadilan rongkom ta bau we ubreu on ai tiket nangi ya uta tap da hen udai nom de nom sabut iba itu nom itu kadai ko hukum jong ta we ubreu badai ban ai tiket lagi pair bagi orang ini United Democratic Party but Democratic kabut you kabut kajing ya selok kajing kenjok khtin kajing berjing mut kajing perliu jingmut pakhirin kata ni sajid yano bangin pelong kertong tegas kau hilong ibat donbok dah kata kajing pun kambor benda kisnong idor balsnong tidak imati kiba ai hakisnong itau ki building permission ki kiba shimala kita pasang kibar kemen manu badio yang kita certificate pakai halor kerja kecil kambor pembenta ke district council Kelantan ya ke building regulatory authority lani ke terat terekam kepala purkupur banai building permission manu bansna yeng katno katkum kecing benjur kacung ya halor kata kadai kamat kabang gilala pan om nang kata santli isnong apo social yekta lapen kaptigan saka district council bakan pen kata kadai kecing job kamong tidak no hok bak kadai hok ya pi bak ai ya kabut kabakono ya pi saka UDP ngilane tagakam kiwe gilang superta gilang syukwang mawa sulak ni gilade tagakam kala longkam Hagabom! 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 Bapak Argerok kemau kaan batek lekam ya ka kai ke pakai bikin mau nganget kawai nak cipang di baksa ini jak berjungi gelom ni kat bit balak
Ya uratray uralur pernyom baro sansnem duna kroy bangklet nabar balai don manuri umusuan berten hasmiyo penbik dekat jirwai persubang ya syat kebut pak situ kabobi nata kadai gay yang inwen ya kajinduk shadow kita kajinduk jinduk yang alhamdulillah pak nyok huwei pak igi semalemen gila ada pak semalemen atau lami cikren ayush bangga alhamdulillah pak nyok huwei semalemen Andai tiang, ya kaya kepanggil ada plek. Wat hakiyau gihat lu kikipau ini. Hakapol sama dapat tubuh PM gila disuruh yang kawai. Kan notification kebagi kan yang kecil penon kami ke plastik. Balai, nabar ke plastik, ke penjat iwa, ke pensakut yang kecoba jaman, bat. Hangga juga pun ibu seluruh berpendon kamu dah keselah, dah kekuat, ya kan dia lalai hati jauh porok kini dari kasih kejomi. Fikir mau kata? Apa fikir mau? Nama ubriu berkenan unle ikan ju si keju kasi bakla. Nama dah belai belai kumni, ngak kolektif ngak bakla. Kawanai, kapag asko berkenan apa yang joki hari? Tolong. Kiwei kira keren, bah kalau ispak nyampuai ne kalau kasih schedule. Edrai agas nempar hajar kat kendai, kekenhun nalada, kilawan banyak untuk yangi, hasilon, banong bakumno gini le bagi yo yang kasih schedule. Kila syak dengan de kisni. Kakenhun dan ladak apa kating alam yang usonam wangcuk lawan yang kedua yangi bat hakating ay jibut kitungi bagi menda kita kun ban penyo yang keketan juga schedule selada kani kawang ladon lupa mengi hilang gibaong kasih schedule kaduna kumta kaduna kumni katlot kumni ngaong kapi kasyong undang tendon kamu gua kumno beliau apa piai kawan udah benan berprati ginyut menyadai gini kesam karena umnang tendon kamu wakai setengah jam kena ino mulai mengingat don lupa kata kawan alian seti ibatas sesuatu bagerong ipi kabil kepala pentingna ya karukam bak kendau kejungi landbil kata gila depannya kabil kepala ni pentingna ya ke syongka syongan bak kecil kendul kenjat ke landbil kata kalau kaan mental akan tunjul nau lat jong kejelah mengikum kejat penrim ngiem hakata akan mengrim bagi begitu Indonesia seperti lembah kekur keketin maka kendau kekur keketin maka kendau lara jongi pene ejing mong kerpang ke jongi bakya kata labu ha ke jingtho ha ka sitsidu lembah kajing treshidom ki jongi ramba Reverend JJM Nichols Roy kata dalam an pene pensa ya kiriki dustun jogi lada kidon pada kibaong bakam lelei kasang gadon tang hasilong janok kendong tigi le kat paman esok kat paman te kata tum andong syuk do kumno nabar hawangi ong hi kenkur kenjan kamu tip kanu kemeka kanu kemeka di klem da pun syuk kiketir Nanong ipi dah kawasyai yang ni kaputai kapai minta saya jat berdiri jogi kejat berdiri jogi kapal sei nado unong seng yang sekselu bak hadu minta gilan ne gilan bak yang jinglong
kenrat ya dari katai namar don yaki atyar ki badon bo kemau kene kemang yaki barok ri India ban Persia ya ke CAB aku puar belakang kelai kakaan ke wei lagi jela ke bayok nong du ke bayok kecil dah ke crowd du kedai ke jela tu ni la pelajar barok kita ke hak apa ke situ na ke CAA na lagi kene kakaan ke ban ailat bagi nong India ke na kiwe pak kiri kila bermansong syagani dari jomi na kumna Bangladesh kumna Afghanistan Pakistan kumta terter kanon ke kumini kaan entrai yangi lai dan wal on baka ni kaan kan on traikam hamegria light hati light li dom kibar kikat ki normal areas light li dom for social law baro light nanta 99% Dai na shispa ngila light lupa na ka ni ka Citizenship Amendment Act na ka daw jogay na ka daw jog ka 6 schedule ya ka 6 schedule lapan ka da kecing angut ke jong ki riorang ba jongi ki long shwa ki jongi ka kabram jongi mata kolong tanang pun klain susu ya ka banang penjana susu ya ka banang pentikna ba ngin pendon kam ya ka kum kawailam kapan yada jadi kejat penyu dengan kot ke tempat kedulang ya bro maka dia ke kubur ngin pensawa serum baca neng syakaman baca kadian daga bangitit ya kapong pentikna bagani kecing sawa kan be sejengai ya ulap pensau kan be sejengai ya kiriu Baman bahkan penting kenaru bahkan dia dri kejogi kan yaisa haki kiti kejogi kan ya try rekat but inafi larafi ai ya kecing job jadi but habang ya try rekat ngan penting na bahkan jikersan dan jompi yai kan om dei tani i kan dei kam tamru ke parti kejogi bajanga kumundong elam ubah khmat jomali seng kumlai shibun hangabom Kita yos now pangalagan pagnatinray ha district council ngalagan ke jingtep kumno penpentray kam kumno ngitray yagakam kasyong sang hapi ipat ba yanu pinjit bat ka party ayu ba pinjit kum kiriu kintay habaladon ang candidate kintay shanu pinpay ngami nakapinta ka jongpi ikon samna ngami nakapinta ka jongpi ikon samna shanu pinpay menta kanir kanok haisni ngawan bankirpat yapi iway pa iway snowbha menta ka ginti ya ailad ya kanir kakon kado baganyo banpeg bangkit banba banri bansumar yapi iway pa iway kum kita ki MDC kakamram gujongki kedai banpinne banpinsa ya kerti kedustun kekendo siap kesensya khadar habaki angka kamut yangi kireu kentei nidan ya kebor bagi penkebor yangi hangtai ha district council ai kecingkersyan kebapurang nakabenta kini kaway kapon samlaw kantay kabami menta kanday kabasok mga nila persya kasawat kiriw rangba Henry haba ngidan kajingan trailang habang ngidan kawat kasti kabala banyana ini ngatharay nila
la berjob ya kita. Dalam mensim kejing snowrit ngawan hakmat jongpi ban kerpat snowha ya ai keketi kediam ya ai keketi kaman tu yang telah tiap yang telah dek ban pensawa yang ni bom sasisin haga kerteng jong itu do napi marwen om syu haga kerteng iba le ege maulong bangpoy hadwar blay kung kata kakon sanga kabami nakaparty kaba i iseng ngan buot yikidenjat kiba i ilale ngan buot yikimati tregam kiba i ilatrey nakabenta kejongi kinang syong jong kini ke konstituensi Henry Kandon kejimper namar kaladei kejuk jongi ikon samla bad kakamlong advance snowpa ko kriu rangba kiburan hangne ya ailat ya gani kriu kenthei bukan yo ban yalam hangtei district council ailat ini kon samla kenthei bukan yo benkit benba yapi iwe kenye kesni ai bahkan dia kesni jong ke jengjok jong ke parti UDP ko kinong song jong kini ke umroy constituency minta ke genti ya paik mat biang syakabom hagabom kadni hidon kadni plana banpoy bansnap ika appeal jong kini gaway ka kun samla ka ay mensim shushu yanga bantur syakmat but ngadon kajing syanya happy iway pe iway bahang ka at way direct menta upnay pinsyon hakashab jong kapom but kapom kan sawa hakaan pasaw direct kum kakun khadu jong gayeng kabadayru kakun khadu jong ke UDP party but nadayru kakun khadu jong ke umroy constituency ay makani kakun khadu kanyo bangkit banba banri bansumar yapi kinong syong jong kini ke constituency ke jong ni ikon samla ni kriu kenthei ni shabu shamadan Henry menta ga kenti kaladei ga jok ke jongi begini yo ban mi madan begini yo ban yasat nakabenta keri bat kejat benriu menta ke step kenok pais ni kabangilala bendan hangne ban sakit katne kinang kershan katno kebendan ke jingkerman yang kenye kakun samla kenthei kebang marway kebang nyale mental kenye kakenti kenye ke election kebang nga ngalasyem yang kenye ke lingkor kedai kejingyo ijngai ke jonga yang lawe ke jongi ke kun samla ni dai ke lawe jongeri bat kejat benriu kum kinang syong jong kene ke syong bharambang jong kene ke umroy constituency menta ke kinti snowha ye jek ye ke party ke baskem ye ke nongrang trekam ke bedan ye ke policy ke balak ke thau ye ke an ban penkhan ye ke an kuma playo
bring jong pi bat ke parti ke jong ni lada pi ken penjok yang aku ke candidate na ke parti UDP ngatharai ngindang scam shushu ya kini ginongrum ngindang syong hakajing snowsnan namar ngidon gian di baklan kum ketua kekuan sana kebaga parti UDP kalasay ngawan hakmat jongpi kipat bak barok bangalang kesyakri ke jongpi om kekenrat ke jongpi ngawan hakmat jongpi banterwa bangalang tangkam nong rasyiti ke jongpi hamtai ha office trekam klam ke nong rasyiti om dan bala manu panweng ye kijing e ki ba pi don ngandai ke nong rasyiti ke ba pi pinwan ban ai ye gitu ki siti ke jongpi